na palabas nga lawas ta nag-update tayo. Tikay ko namin ti aming economic enterprise ti city which is the LCGH and the Lawag City Public Market ket ag monthly update ta kumbaga business review kami apo. So inikaksuda iti guidelines, nag-update namin. So far, they're growing. 2025 versus 2024 kami, the LCGH gross sales services is grew by 44%. So I gave them a target of at least 20% for 2026. So dapat mahitda, not less than 20% iti gross sales revenue da ako. Aside from DJ imbak iti target ket syempre improve the services. Syempre hantay ma-achieve din dyan no hantay improve the services, supplies, the medicines, madress kasi nga rod ado nga rod ti complain ko na nga mabibusan ti agas alang let's admit it nga ada talaga issues. So oro no sa the supply chain ako. So the agenda mi iti last week. Well, sir, naidanong tabi ka na kayo, sir, na naperdin sa DJ anesthesia. Anesthesia masin. Hanpay apo, nga di manon. Kano ka di